Mokgatlo wa makomonisi ka Afrika Borwa o ipelaetsa magareng ga tše dingwe go thwalwa ga mokomishenare wa maphodisa ka provinceng le go bušwa ga hlogo ya matseka ka provinceng Major General Jeremy Ferry. SACP e re badudi ke bona ba kwa go bohloko bja tlhokego ya maphodisa ka provinceng. Over the last 8-10 years, there's never been a permanent police commissioner. They are always acting. Even the current one is acting. This we also think has had an impact on the ability of the police to function properly in the area. SACP e re maphodisa ga dire ka mo go tletse go seatla go fokotša bosenyi bjo bo go golelago godimo tšatši ka tšatši. There's also a new enterprise of extortion that has arisen in the Western Cape, particularly in Cape Town, led by criminal gangs who are controlling communities, making business people to pay money to them instead of building their own enterprises. And the police are unable to sort this thing out. Ditšhupetšo tše di tla letšatši morago ga ge tona ya maphodisa Pekicele a fetša go etela ka kukuleti go la Cape Flats morago ga go thuntšwa ga batho ka bontši moo batho ba seswai ba hlokofetšego. Nakong ya ketelo ya gagwe Cele o dumetše gore maphodisa ba ka dira bokaone ka go golega basenyi. I must admit that together with the police management here, we are not ourselves not very satisfied with our reaction in terms of arresting people that have committed those things. As I've said, we sat down, we've calculated that there were several killings here. Philippi would be 7, others 5 and all that. We've got about 11 or 12 people that are arrested for those killings. Kantoro ya tona e re Cele o kopane le SACP bekeng ya go feta mo ba kwanego ka ba lehlabula gore mokomishenare wa maphodisa ka provinceng o swanelwa ke go thwalwa ka lebelo.